we say the you man first lady. Oh, you are Bawumia me raho. O ma mi antoto sa. O ma mi ano ya NDC woman organizer na papa ya council of state to a rolling star Bawumia. Ni nyansa no wo no mse wan fa bi. Sabi o ta fracho wanyi su nyansa akachire kakra. Obi o ti sense okokum. Ebusion for aha Ghana Nsem TV GH message on like, comment, subscribing, turning on notification so that anytime you post video BT say we are Usambeka Biama Washe. Ebusion for tell me catch us here bani pay. Yeah, the papa here draw off for bread with the na Bawumia enti na odi hire koto ye nua no mo a owu abai na ne na o sha kire ni Bawumia enti na o hake president akọ ni fie nyina na bomb show ho ko dia asem wo ye bomb asem no wasuma nipa bi se me ko obiami gate ya muwem na muntwa ne yiriti sa na pese o kire edina Jubilee house wa ko ya o timi suo any chief of staff no mo ho assessment ko nyina na kese o de dade a show ho na wudi ya obedi we no say Ghana for yeden ensan fa na mra me president when the man answer to a baby or so on your person, na so be any say yankum man pani yere yan twanko na so be any say yankum man pani na pray no ahwe ho no nim hudi na agibi what why dey IGP onu approach for any na mo ho ya nwa kakra ene na eni bambo wo mo nsem ma yewu president ne ne yere ene na ya kwa aka mu di ani hwehwe no ahu hia ba biara IGP wo biara na emrante ne ya mo ni beru ni yenkofo de mra sai se bia sipen ami e court yeso na di judge atem ti yefo ne kwa fiase Mugabe no da o mekobi because na dia ya wure ho ati se ye nipa nwotwe wu agye ya busu ya yire ya ma ya nua no me papa ya didi ya nyina wo binum nsam na wote kasa fidie TikTok so still wo kasa say freedom of speech when freedom of speech na Bawumia ya wa ho sa anya osu anya oya se helicopter akokum nipa ati sei no bonkrofo paase mu nkogina radio na mu ni atam na mu tweda de nkuku obi ba me ekon first lady mame wona wo mu no ayeni ebunu ya tiri so ani asore wa ya bia mo my Ghana ene no ka se hospital ahodo ne empane ade odi akogbum enkwala wo dwi wo no no hian endi ni baro so anya fantini ni di nangasa de sen ofori de o de prince ofori wa ba fire fantifu di atoso na wogum fantifu ani mase eni aba fa de kosel na threat obi akowi abanche opeberi wanya obi abrechi bi da baabi obi akofa opeberi wanya driver bi anya kairas yo beto de ka kobo obi ka to opebeli wenya obi akachiro obi se minya omaku onkun opebeli wenya na beti sa nipa wo mu de oni pebeli wenya ama Bawumia ba mama afamo atu why ade so so be ku first lady when we say the you first lady ni oh you Bawumia o me raho o ma mi antoto sa o ma mi ano ya NDC woman organizer na papa ya council of state to a rolling star Bawumia ni nyansa no wo no mse wan fa bi sabi o ta fracho wanyi su nyansa akachire kakra obi o ti sense okokum Rebecca Kufado honom because that time me Rebecca na neska no ho adenti ana adwuma Lodina Mahama and today meka ensem ni bi nso afa ma me Lodina ani ni kuno adwuma pa omso omguso ye such a person minta kando bisase edie na ekoso ma ye ma me mo e kire ni mam etie ne ma papa ye
Ghana Registered and Nurses Association enya ne mapɛ enkamfa. MPP, especially minority in parliament, etime mo papa we abaso. Na emom ye say wako hage raf. Oh. Onu kura je so hage no. Oye dan. Wo chia no. Onu chia no keke. Na kwame, granted in pose o hage rafa. Raf no asema no kan ye bebokuro. CCTV cameras na buy no. Send ye na ye ne PRO bi kasa no. Kwame, ohun se auto phone bi. I don't want to prejudge. But Nioma ye may certain places. Owura Bawumia kura ono be vice president, onya half minister. Or be vice president in this country. The second most important person in Ghana. The portfolio. Eko ha ge en sentrefo aka nyambrasam. Sentrefo a wo munkasa emu no, omunya John Dramani Mahama ombekuno no ometwa Lodina Mahama ti. Wo mumpo oko ha ge wom. Fa picture ne to so mame. I don't know the Obian carry. We're cramming and central for TikTokers. Yes, one me central for 1 year TikTokers. Social media now for. I have 4 antino. Will be a only send an army check it. Sakam and continue to be trained Ghana cities. Aquariums or Tomiansa. 1002. It told me so many in some munwa. So be your proper mic webby. Now you find a Jumam. I hear Jumano. I bet. Na wana be fa no nyansa sema no beka ye yo man yo beka nsemu no ti TikTokers wo mo kura TikTokers we not disrespect to TikTokers because ye what TikTokers be wo mo use platform no to heal our country wo mo kura kansem hunu e bo man Owura Bawumia say awa tu me no ba mo mra chalefa Owura Bawumia picture ne to so wo hagen crofon na no minority in parliament o mo hu ye MPP, muye. What kind of hypocrisy is that? Messi saying the Kwame. Central no mutu try ya to futrogu Ghana for any no. Yamanin kaho. Some truth are repeated lies. No kurebi wo hon ma yentra. Ye twa atoho. Ya sesan na dana no krene. Yesa. One say the world is square in shape. You know, say the world is spherical. I say, bra Facebook na be. Owura Bawumia or hage TikTok ano. Amamboyo for crampo hage wom. Yeah, in any judge. And you cannot blame Owura Bawumia because we're a politician. I'm a politician. My bamunti we're a politician, and politicians hagging. Politician, when you grow back you not because every opel vote. Look. I do man politicians say no I am normal. Etime nana ya kan say nana do dan kwaku fado. Ni say wa broni asem. Ya only thing I say make I say wo use your private jet. Yes agenda no. So oba kofa say wa broni am emfa me ho. Nyame ka ta say emfa me ho. Etine mebu han ma me otu da kwa no waste my time on it. Because sometimes I criticizing from your west. Cannot waste my time on it. Say, Oba Kajem say, "Bear maybe I cover get we news. Bear my cover get news." Cool. Any news? The only thing any news they say, a government seeker na, a government private jet na, and the news. To work of us, Brunia, Kofa Fawusika, top private jet and a high private jet man. But Sanana Kufa of us, Brunia, if I'm moving. Mema no muso monyesa no mundi kan to the first one. Eti na mabu hon ma me friend tag me no ehun ya me I will think of where to a massa enya kweda bi amfi duase enya kweda bi emfa duane nsi ohia ni anim. I mean now you can watch bra Facebook na picture no lie me twan to ana o hage no e no hage no eti minta candle e dia na mo bo ni ti susu boyi wa ye den